ko ilo ko ho family ko me ko na solofon hala ke ilo ha me ta mate ati moni ko na ko famoli ula kia au ke ilo au ama te ko sio ko ma na au to fai e ko tau fon e to pe o ko ia ko ilo pe ko ko to ta to ko na au fini kana au to ko to ti kan ke wo fia yo ke ma ta kan ke ilo fe tu na o ya ma ta ke ilo anga ma ta ma mo me a ko ma ula kia ko hono wa o ti sio ka o ne ka ti tal we ni ta o fi hanga na ko ma tu ke le ko a hu fa na lupe ko ia ko fa fi ta la fi pe ko nai ko ia Pea tau mea ko feo huia mo tama ko ia ko tama ngau ko ngau e foni. O ko tau mea kuia ke o feo huia ma tau tamaiki o pese tau tamaiki heni. Ko ngata pe mana tu ia ko feo fa o mo one ka ke lere a hu fa lupe time ko e ia afa ia fa time fa ko na fa fi tau la kai. Ko me pa ma feo fi tau la i kai. Ke to man tu ia ko ma fi tau la. Oh yeah. Pau kasi o kau au ia hawhanga mea pere fōni o ware mo au kua oni me tā mo mafu o ku o ai mai ho tāhine ko tāla ko manofo o kike ilo tāhine ia ia au o kike o ilo ho tamai ki ko ilo peo kapati tau mo mai ki tau whitau la ko ilo pe kapati o pehete tu ia tamai ko ilo pe ko whea maa te ngoa pe ko ilo tonga ko foha pe ko kasi ilo pe ta whawhio tamu ko ia ko ula kipe ia ko ole kati o ka ku mai na mo mi kati ki mui tau pe matea hu fanga lupe pa na fa kala fa o si pe na tau fa feo ko hai tau pe mi ai ko na ta pe ko te ilo pe ko ta lo le a ole kati ne fe ko te ilo ya o ko hai ne fa ta no ko na pe ko o ma u me fe e o te fa no ko ka tam politika o ya solo fo ta ko fe mo na pe ko me pia ko Kole muti. Whanua e me Facebook ka ko ka taku ilo ka me ka ai. O ko no ko me ka ba fo ko ai mai me ko ina. O mo be muti o he ko ma fala la pete ma ke ma tai ne ma ilo pe ma wa de to nga me ta uti api a te ma wa. O ko al pe se nga we pa ko ta we ni ta en no fa na nga we pe api o hi ko COVID. Ko fa winga pe ko ta ta ki a ko e ko wi ko ne asia ko hingo ai fa matala ka pana ko tu ki loi pe ia ki a fa hinga siana I don't really care about it ko ma ilo pe ma e matai ne e muti ka ko winga pe ko ta ku mi ko e he na ilo pe muti ko toki ma wa ko hingo a ko isleri matala me a moana na uta ke a moana o e ke ngai po ne ilo ha hingo ko isleri matala be ta mai moana ko ia ko muti ia hena ko ke mana tu ina tau feo pe si asi ko muti pe na mau ilo hena ma na ma tokio mai pe mau he hivani ma o tau toki si asi e muti io kata ki pe muti ko ku kole he ko ui fie ma me ake ke ta live ke uhanga sen ke sio kia Amerika ke fe fine ka foi me ver ta ko la tu lo tan ka solo fon o ko yo sai ha me ko ya ko se ma o ka me pe ko ko ta ta mo ni ka mo ko mo ni o ku hala ke ilo mo ta ni ta ki fi ta la mo ni ka ti ta o ni fi ya ta o ni ke mo ya hu fa lo pe ko le o su ka la ta la ko ya sa fi ta la ko na o ti ke si o ya lo me ko que online ko na la si ko mo ko sta pa la solo fon ni ka ke o ko te ka o so ko fino pa no le me ko na mo e ke mai ko na me ko na ko na me sai ko te me ke o lo ya lo tong pe fa no o no mo u ha na we mo le a ko hala ke ha ku ilo ka me online ka ku le se te puta mo so ta me mo ha mari te ta to ha fia ha ta no e ko to mo me se ntaringi e ku ka ya ba ta po ni me COVID me ai ki fa va to ha ri finga la ma ba okay ka ta to ta no online io te que ta mai pe te ta oh io ta ku ka ta pe ku ka okay malo okay muy bien no fue